It's official. DLFM 106.9. Yamamwa kwaba Afrika siabono enchiremu enin. Ana no meme na etwa mai enka wo pure mantemu adabraka. Enya sem kuma amanfo yom tonton sempopona de niema. Kwasi bo de beka ne se jewelries e wo mu store mu adabraka. Enya sem kuma kura nipa bonfo bi asabe o mu ya kromfo techi amoa. Ebo homoden body wura honom awie kete. Etumi kwafa wo no musika chese ne nyesika kuma. Sika mo fa e bebro be 6 million Ghana cedis a. Enye sika kuma chese mbe wo modin ya de ka kosi wanom. E park sika gubotom. Edigu ka yi boot edi ne nyina da edi dwan chese na nya asem kuma kran. Esi amekese no bepem samra me no kese nya de Ghana police service fo. Edi nkata abonten abeka se kirem so matimi achi nipa ba kwa na sem yenu. E fa san sense mo makasa kirem so makase a. Wanum enhwemu de afa sa nipa bonfo a. Wanum etu sa na mo ehum. Na masebadwane a ono bo modin ade ne dwuma akopem o masebadwam a ono no oka defense and interior committee a o masebadwam no ho ne den ade Peter Lanchene Tobu wakasa ekire mu sei sana montu anipa bi bo modin ade mra hye o mu nsem so mo yakronfo techi amwonti ekopem adabraka ekwa sika baburu 600 million Ghana cedis no o kire mu sei sana mo na si ye ne de Ghana ya ho ba mo nsem ento ye kura no pani akasa ekire mu sei eyanim guase de mo man Ghana se wi akete se yete enkwam na dabraka wedi abendwam ho pe Ghana police service nso matra ya ba ko mfikyire wa no man na denti na betena se na ma Ghana mu enipa betumi afa tuo de akura ne nsam ewi aketa tutu atua pamp mamanfo ma Ghana de hye bi gyanyina ho no de o mani ko tia wisie ehwe bie na akromfo yi ebra wa store mu eyi amanfo sika o kyerem se de asie yi de dabi we de emu eya pam Peter Tobu aka se kyerem se sasem na si ye ne de ono da no dwen ho a wonte ase kwa na ba Facebook no so a DLFM 106.9 video ni da so a wo ba banya bi na wa hwe ade amanye ko fitewa da amanti video ni da so bra ba hwe o ka pa ke na kobrane asane tuom ebo amanfo topete se munwane every se ba bokro no Ghana ama Ghana ye o awro sam papa wa dabraka na akromfo yi ewia niama ewia kete na mayi ba ko no mpodie oton chese kutuo wanwane no gina hobi na odina ni ko tua wi se hwede yekọ na de hyense twa wono ho asia wono hwe bie na so obi antimi anka Agyei ana akromfo sesikai ade hye kai mum na opani ane de ne aya Peter Lanchene Tobu aka se kirem se de sie na ya every say adanti na betimi atena sa hwahan pa ma de hye yi atena ba wi anipa ewa wi kete ndi aka se kirem se o ma Ghana homambo no e de san mu ntimpefo mo den na mo tena sen na mfa mo nanfa mo to no tutu ne ma ye free say ya betena sna dabra kapa do megu wonom antimi anka hwe na posifo nso atimi we yetimi wi anipa de ye pa ojemre atetwen komo ensma do tu gwa no emu enchiremu enie. What happened in Adabraka in broad daylight is an embarrassment for our whole security architecture. It's an embarrassment and it's a failure for us to bring our citizens to a level that they will be security conscious. What we are doing now is reacting to the crime that has been committed. But if you look at the preventive aspect, some years ago we established what we call the Emergency Command Center at the police headquarters. And it was purposely able to connect systems like this. The CCTV cameras at this stage could possibly protect in the command because the serious system and this is the responsibility of the owner that when something happens within a second or two, it is activated at the command center and police respond to the minimum, at least the maximum of 5 days response. If it had happened like that, I think that we would have been talking about smart policing. And it would have been very easy for the police to get the robbers arrested within 20 minutes after escaping from the scene. That's not the standard. But when it comes to security, everybody believes that we are all security officers. Yes, your personal security is your responsibility. But when we are talking about security at another level, people are trained and they have the expertise to grant you service. The Ghana Police Service is supposed to provide you with a service. And that opportunity for you to be served depends upon how you open up. Armed robbers are attracted to cash. They are motivated by money. So when you generate money in your business, you should know that that is a magnet for robbery. If it is a magnet for robbery, what will you do to provide security for yourself? Their personal security is not something they're taking seriously. The business security is not something they're taking seriously. And I'm saying that I'm sure they have, in the business, they have lawyers responsible for that business. Have they ever gone to the IGP and said, please, we want standing police for this particular business because we generate so much cash and we can actually be robbed because it is attractive.
Have they ever done that? I believe that if they have done that by now, the IGP will have stationed some police officers there day and night. DLFM 106.9. Any awoti ye aya Peter lanchene to bu no kopie mo awa wa wesa ono de masebedwa ne kopie masebedwa mu nso a Defense and Interior Committee no nso oka wano mu bi ena waka se na wakire mu say oh my God na da ben ena ye betena se ye tifia ye adwuma ne peska ku ye botom na krafo techa betimi abawura mu ye store mu abawia yen na mo nso amudi sika hu dwa betimi atena se ayan hwa han sa na wakire mu say mamaden se wo ye obi a odi sika hu dwa mamaden na ho ba monsem no entimi enkon kan emu nkire mu ene de aso na ba Facebook no so DLFM 106.9 video ne da so bra bara ba hwe amra na akronfo etu sika peten ye sika pa na manfo ma atopete sa no o my God na akronfo no sika pa na de ensa de abom na bara ba hwe sika we boto na da kobra ne ko hu no we eye boto pa ene de sika de agumu se ma ana kobra ne yatimi atam abie ka boot e de ahyem so wode ko madi amanfo ma wu krum ha emu aya pa na sasensem we mu no ana opani pastor no so ekasa edifa awudie ne kro no bo ho our University of Science and Technology ni din and Dr. Jones Opokuwale wakasa akire mu se den na de ase na ya pa anti Ghana Post Service no mama ho modern se de akọ so no mama petrol team no emo apro e wo manga na mansiri ni nyina dem afiri se yentime ntena se se ba tena se na manga na ese ayekese ni se de forma ya hye pa no be ya adwuma na sika botoma kobra ne betimi atam sika no e de adwane akọkwade a odwen ho a wonte ase kono so je mre ene centrafo etwetwen komo. This is a high, business area, and the kind of businesses that operate there automatically will become a kind attractor and a generator. So if you have such areas, the more reason why we have to put in, more security systems. And I'm expecting that the police, with time or from now, will begin to patrol those areas more and have more, of their personnel stationed there because of the fact that this is a high, business area, and the tendency for such businesses to generate and attract criminals is very high. And on the part of the shop operators and the businesses, look, we have said this over and over again, that the fact that you are operating, such businesses that attract these huge kind of monies will require that you don't keep monies on you. Because you see, a lot of the time, as I've said, such kind of crimes and robberies in particular are almost always insider jobs. So people that are very close to you will look at a pattern of flow of money. And if they are criminally motivated, will begin to now have different ideas. So I'm just surprised that for a business like this, once you have had, these criminals coming after you for the first time, started to just leave yourself, so open for the second attack to come. So I'm thinking that we have some people who are able to capture them on CCTV cameras and all that. I'm hoping that the police should be able to use that to pin, these criminals and then get to them. Any awoti ye ayo penny pon no wabempa. Efa kron bo any agudie nsensem kopie mu. Ewo Kwame Nkrumah in the University of Science and Technology honum no di djuma. Ne den ade Dr. Jones Opokuwale ne ana woti ye. Na no achi na masebadwane a ogira mu ede ma de hia. Wonum ewo kwele krote abatompesia so ye Dr. Zinato Agyei Rollins. Ono so aka se kirem se esi amekese no. Wanu mugu so ede ne mapa egu akwama afiri se nansenya da abaya boso makoma na muntemu ni ede nipa bi so bo maden kwa wi a wanu mo kirem se de yakoso no emu aya panti omuntumi ntena se mo maden de sisi pa egu akwama se betimi aboa na sa na mo bone a ekoso e wadablaka ne potemu no eto betimi etwa. I did speak to constituents. I did go around and I did indicate to the commander that I would be coming over with some of the people from within the community to see what's the way forward, because this is the second time this incident has happened in 4 months. This is not something that's normal for Adabraka. It's very disturbing, and we just needed to have an understanding of how do we move forward as a community while this issue is being looked into. It's a miracle that unfortunately it's one person who got injured, but it could have been more, with them firing into the air. There were children in the school, in the mosque, there were people moving around, and anybody could have gotten killed, anyone could have gotten hurt, and that has created a feeling of insecurity in the community, because at the end of the day it could be anyone and it could happen anywhere. Ani awoti ye masebadwane ogina mu adema adehia wonum ewo kole krote abatompesia so. Ne den ade Dr. Zinato Agyei Rollins ne na wote ese ne ahoba monsem wo mugu su hye betimi abo afise esi akese no adesha mo wa dablaka ne potem de
One month on a pa egujam. Nanuachi and a dear Cassiabo, any adesha one more da brakabi to train command ebisa and the asieno. Musa Musain, Tesia make us a one bomb kakrana, Musro. Almost Jemre, a church of Makusimo, edited dear Cassiabo. This one they come first around last 3 months. Bullet no touch anybody. Last week too, bullet no touch anybody. But we don't know the third time, so we are begging for that one. This robbery may go on. It may go on somewhere else, not here at Adabraka or somewhere. But if it happens, what are we going to do to arrest those people behind it? Any awoti ye aya desha one more Adabraka no mutimu say. Dear Dose say ne dear Ghana Post Service, and Yahubambo Kuni Nata. One Yahubambo free says, "See a better nothing cabin shim near we are kete your tongue yadia dija." Now, comfort to me at Atuasha and so at the cabesi one. As a sack of branisi can yadia gum. Our mana yanti and chew be a permission I can say, dear. Addition it seems a dear Druno. One muhia Ghana Pussy for Emwa, a muchemo, and a yadiasum Yantua Casiabono eso. Minister of Communication and Digitalization, Estela Owusu Ekufu, any cyber security authority for penny for Abo, President Nana Addo Dankwa Akufo-Addo Abaso Panfi say, Oba Ben Munaya Ghana Cyber Security Index standing no apeja nimu efreye 32.6% ewo 2017. Abedu 99.27% ewo afe 2024 mu. Oma promote oma nipa de akwa Taiwan status ewo International Telecommunication Union ewo Global Cyber Security Index nimu na inchemu kra kire se oma Ghana ana the second most ranked country ewo African region nimu na abaso body no man farma oma peninko amosan so boy stakeholders public and private institutions for also abaso say oma boa aban no ama oma na ba bedum pempen suoi when Mrs. Owusu Ekufu ekasa wo the awards climax a month-long national cyber security awareness campaign no ana oka say stakeholders nani so mo papa no mo hwe say baby ayabedu ewo Taiwan status wo global cyber security standard index no ombebo modin ase yebekọ yanim na emom yemba fam yenti nsema okan. The Ministry of Communications and Digitalization will continue to provide essential support and collaborate with individuals and organizations and institutions, both within the public and the private sector, to advance the country's overall cybersecurity landscape. The cybersecurity industry, the private sector, have also played invaluable roles in supporting and nurturing the cybersecurity authority. Your unwavering support, collaboration, and input have been crucial to the progress we celebrate today in our cybersecurity development. Thanks to the excellent cooperation and collaboration we've enjoyed from you, we've successfully rolled out the regulatory exercise for the licensing and accreditation of cybersecurity service providers, establishments, and professionals. This ensures that citizens can trust the cybersecurity services provided by licensed institutions and accredited professionals. Furthermore, the Industry Forum launched a few weeks ago. The Act serves as a platform for industry stakeholders to continue to meet periodically, fostering collaboration and innovation to enhance our cybersecurity landscape. DLFM 106.9. Enia Otie, Minister of Communication and Digitalization, Estela Owusu Ekufu. Orie na Director General of the Cyber Security Agency Authority, Dr. Albert Enchibosia consider just say infasodie bebre ewa cyber security ne ho inti no mo hwe say omo besesa ne ma bia emboa. Cybersecurity is one area that your government has received cross-party support right from the word-go. This is equally worth celebrating as a country. The fact that we can all demonstrate commitment to the realization of a present vision, irrespective of the political divide, that is the greatest accomplishment accompanying this milestone we've achieved for the country. This collective commitment, ladies and gentlemen, is what underpins Ghana's cybersecurity achievement, and we should work to sustain this. I wish to thank the Sector Minister once again for the leadership in carrying both parties
parties alone on this journey. The digital landscape is ever-changing, and we must remain vigilant and proactive in addressing emerging trends. Our collective commitment to continuous learning, innovation, and collaboration will be essential as we navigate this complex environment. Tonight, as we recognize the achievement of our colleagues and partners, let us also be inspired to strive for even greater height to build a resilient cybersecurity ecosystem that not only protects our nation, but also empowers our citizens and businesses to thrive in the digital age. Eniya Utiye, Director General of Cyber Security Authority, Dr. Albert Enchibosi akwana ndi ogbo mampeni abasese oba abemu de wa promote cyber security ne paaye. Ye to akase ebo no so ane yebo e de aguramu e wa desuan sensemu. No so afo no hwe o manga na yadesuan eso doctor yawo osai aditwum. Wakase kirem se ne Ghana de shebi na montene so ena bi de o manga na eye education system no eye amanyosem. Wakase kirem se o manga na desuan ye sese ne ekwan hodo ye fa so esua de ne hyehye no. Se ye tena se na we nso ye mad is sese ne amanyosem gura ye ne boduruwa mu pe ebedu baby no. Ene obetima gimu nsemu ye pa wakase kirem se ye nya sa na motonto afiri se o manga na education system de ntimi emfa no nso mama nya mayosem. Wakase no kirem se ne enipa do na na ekase o double track system ne de sesi ade Ghana mo aye kura so be ko school dem akwasu ade bedu baby no na wasan betena fia be ya boso makoma miensa ana no zezania ana no atwa mu last week impo na beto dwa say asin for 24 agaze kiremu say double track system no ha adwen ni senti e ma ye okrom ho nyina da wodo ma fafro se bia dwaman pa anyasem kuma akora ekotena school dem sa be se abosum mienu pe no abedwi na ho sa boso makoma miensa na wa maden akodi akapema akapen agro no makwa fa nyin send aba awofo ne kirem se de akoso ne de ye doctor oseye wadutwum we de ne onya adwen kra nanso minister akaze kirem se Ghana for muntiatia break o kirem se wo hwe free SHS na dankwa kufu ad Ghana man peni di ba ye na abo awofo no pa menne Ghana batan bi wanum kom atimi adwo no pan ne santi aban gusu a nhye pa obetimi aboa na school dan ahodo betimi sisi no gusu asisi ni nyina da wa kirem se adwumadi ba ko ati se no wo muntumi ni nyina da kronti Ghana for munum so mfa twan wo pe monta wanum achi afiza na mo mutuo no emre kwa nanim no bedu baby no mam nsesa betimi yaba no kirem se se kase ye afri opera ko pe na dua yi dia nya de betimi abone santi e mamode na enta wanum achi na emre kwa mra no bibia betimi atodin eye doctor osai ya wadutwum din se wadutu jam na kopie mo e wo Presbyterian Boys Secondary School Eternity e kan sa presec on kan primate mo o kase na o kirem se ekese no double tax system ne de Ghana for munya botre efise mpenifo guto amtoto ne ma enche bia bibia betodin do kase a kirem se titru ne mu amode yamanyosem de be ya momomode na munyan sa efrise o ma Ghana disuan so de yentumi fa amanyosem emmo mfa ngura honom emra waje emra ne sento vote twenkomo no ensema hodo a edutwum de tudwa no emu ekiremu enie. And this is going to complement the computer science and the engineering that comes with it, especially with the cyber security lab, the artificial intelligence lab. So it's going to be a very interesting place. PRESEC has been at the forefront of science, and now they're going to be at the forefront of STEM, and that's very exciting. This system has been used in a number of countries around the world, including the United States of America. So what we are introducing here is research-driven, and I always tell people, if the double track is such a bad thing, why is it that PRESEC has implemented it and they've gotten better outcomes than when there was no double track? We are not doing damage to the education system. We have a well thought through system that will make the nation a better nation in education. Politicians should leave this space. There's no room for politics in education. There shouldn't be room for politics in education system. I'm a technocrat at the core and I'm a politician. But I don't want politics to take away what we can do for this great nation called Ghana. Ani awoti ye yo swafo no ena da o my Ghana enwumasua ano ne den ade doctor yawo osei aditwum ne mu nsema hodo ade tudwa no emo enchiremu ena yede asomwe yanto akasebo no eso Abiding hyehyɛ pa egu akwama ma ye SHS adisuafo no efise na nse esanse traffic school yo mu koyinti no nsem hunko na mo sori a omudi ende na we di phone enam na oye video na opuni to na wosa na we kontokwa na we sekende
afimu cases ayenya ebebre na we anyway enya ntokwane ya de sekan ya won no wawu na obi ahwere ne bakeke ntini sise no modern hyehyɛ pa egu akwan ma eno no ebe engage student no masua de no masua ne mafoforo nso a ebe boa mo daachi bi nti we na ya acting head of curriculum development Reginald Kote kasa wo National Council for Curriculum Assessment kasa no say omodern hyehyɛ pa we boa adesuafo no no ye new skills e woso musua no omatimi asua ne ye yenti nsema okay. And it is a new curriculum that is standards-based, different from the objective-based or the content-based that we're running time back. And so, as this being a sequel to the JHS one, we had to find out what really the issues were, and that from stakeholders that we had engaged, it came up that the kind of learners that were coming out from our schools were not meeting global standards. Again, when they come up, they were not able to fit into schools, like in the university, they were not doing very well. And also when they came out of school, they needed to be retrained. And again, there are a lot of global competencies that our students develop. So some of those were some of the reasons that we needed to look at the curriculum with. And I would see acting head of curriculum development, Reginald Cote. And what you mean is a for baon. I be boa this young for the year when I be to Mukabia. Pa Kofima pictures and then Naso, but Facebook no to DLFM 106.9 video pictures in the so bar. Ubenya been wahed ya my way, SHS and Kolani Bia. Aye. But him so Kwadwo hard dream pa wo afin case society no. Enquala mu MiPROMO honom de second wo mo hard dream papa. And ya my agency mu efasa emofra ni suba no hu se ne. So be kan kura kire wo ho a. Minim de ekoso ewe ye homasuam sisi efri se. Ye mfa so mo aban de onye hwe. Ogusu ye de obetimi aye. Na ye mofra no minim honhom ni gidi abehye omu efri se ne. Emofra no concert omu yi no schools no me ye che ma adwen kakra o. Wo se mo kwa classroom si na videos no mbeye e de yakọ online ho kura hia wo no se no ma disua. Pao. Na se beto dwa se kwaba na twese kan e de wo no yonko ekunto twene ye. O se ne papa wo ska wen so ne papa wo ska ise de e ho no mode dibi na kwa akodu. We de anamo ampanifo to hu se ye. O ma moden fa nchese pamre fi se. Niam ekoso okrum ha se no se de nkola ne bi ne mo ye no. Time because I can't no me kai pa na those days pa school ni akwala with the blade in the day 9 for show botuma kwa class na wo betimi de akọ na mobile phone ne kra de koye den udu gate na no kra skit beje me kai say obo se sectech na unua ma kwa na ma badwe I say wiki tu bia betu am say hwe senior house master hwe mani o se krache aha ye nya badwe se tutu ni nyina firi o na be chere se wenyi masa hwe enwini wo me ho kit esase ya ba mu tutu ni nyina fo den nkwala yi aba obenwo obi e ka wayi odi ko school no masa batwa mele e we sire nka esam waje anu adwuma e de aboy na tutu a chire no e de nam school no mu sa na atade a show so ma twetwe atade na nom de belt na miom ye ma twetwe egu we de ye beda mpanifo ase o momode fo mo nansi fo na mo mutu no mutu ni ye firi say de nkwala ni bi kire na nsem mu no in fact emu ya pam yantu akase ebo no so a na yemfra disua sensem e na yemfa ya nimfa nkyere mu amanyosem mu frisa afi ya bato afinte no nyasem kuma kra NDC na FMPP yo fa bia no be hia wa no nsem na Frankatuni ade match ni amanyeko NDC amanyeko ni omampenda da Jandra Mani Mahama wakasa de sombo ade abo MPP osoro kokwa amanyeko no mu ekire mu se ye adenti na Ghana fo atimi abo modern atrase ahu ni se mo se mo ankasa betuma yo manga na yi ado man Ghana kopie mu obosha asa se ye ya Mose edi Israel manim de kopie obosha asa no so nanso Ghana for to ba mu se pe mu wie ya empuntudwuma mu ya man Ghana mu no mokọ ba bia ye to abati amo na de ho mputu nko ho na mpende da John Dramani Mahama na wakaze de kire mi se ye MPP nti za na mote Ghana ni nyina ya man Ghana de o ye ni o man bi obafufuro bi o nti adent na ya to aba wie ya to aba ne wie pe o man pani ba bedi nkono mo no o man ni nyina hye wonsa enti wo ye mpuntudwuma a wontime ntrase enya hwehwe ne mu sabe na wonya baabi a wonum se ha de me ye mputudwuma medi abato ne mu nkonim na de akọ baabi onim se obeto abati ade wonya mputudwuma mfa nkọ ho omampenda da John Dramani Mahama akaze kire mu se sa na muntu a MPP amanyukwe mu ba no dini opani pa on da oman Ghana MP amanyukwe na no omampeni na da kwagufu ado no wankasa na be de kire Dr. Mahmoud Bawumia de omo ye no o kire mu se ye pam o de se wa de tuja
ema kopie mu ewo etim region nim e wandra Adjoa na wochim se de yekoso no ya pandema Nintendo wo mode anam ntena se wo nyen sekirem fi se yentime ntu aba emfa ma wo mamna abetena se na mputujuma a wo ye no wo ye ko ba bia wo de onim se ha de stomach dilation ha wo ye to aba medin kwanem o mami ko Kumasi kwanya mputujuma fi se de tie bia no Kumasi de menya aba ne kese pa wo kirem se sa na montu a na daga gufuad ne doctor Mamudu ba wo miatu no o kirem se enya de ya de pakram wakasa kirem se free neko mmemme ahodo bia na ekwa so amputujuma bo amsesa bi jonso agba kokonti Ghana man peni man na ma no temputujuma no so chepe omo mi kwa mansini ne mantam ne nyinam se betimi abona Ghana fo nyinada national cake no wonu manya bi edi Ghana man peni da John Dramani Mahama ojemre ene yensem training opoku Emmanuel Edusi active DJ ene training komo emu enchiremu enie na onim se ye NDC for ye card ya ye beye enti se ni anana kan no wo hwe ye 2020 manifesto na ewom wo ko hwe 2024 manifesto esa wom ye say 6 new regions no enyoma 9 ehia se ye besi se ne be ya obi abehu se ye regional pa ne edikan ye regional hospital MPP ka so mbeba be si regional hospital asase no enkura ne wowo ene nkotre ene nenam so Oma Besi Plywood Hospital. Yeah, the Plywood Agyei ho. Na money ma the current regional hospital number so. Yeah, to about 2020 omonya Krachi EC no. Eno no. Hospital aka. Ezu Enso NDC de Antisa. NDC Antisa. Ogo Ashanti regional. Abani bebre yenya. Enso yanka se yento aba man nti etwe omodwa. Eni a woti ye wampede da John Dramani Mahama ono eye Frankatini edima NDC chinyama nyoko no ne mu nsema hodo de tu dwa ne mu nkyiremu ana yade asumu nanso ne nto aboru mu no ana wahina ono ne dada mai ekuro na no ne den ede nana kwaku eye baya no ono so kasa na okachire wampede da John Dramani Mahama say won nsema hodo a woka no yate yagitum emiri bi atuma bele Ghana mampeni no boa ye pamempoto dwuma ebi etimi koso pa ewo otiblo gyenemu nti yade abasobo pa de ma opam ena wasa kire mu se yekese no wono makwa ne mabi ehia wono pani santi Ghana fo na dom eto aba de ma ne pe onfe na nifa kire mu otiblo gyen no meboa wonom ewo mpunto ekwan so eno sumu enkire mu nie esese daya wasi waya brama ejina homa bibia enama adisua ene school punto ekoso awawo breso eda wase erimse awawo breso masi ayar sabia nkiti bebre wo kraji is asase so yeda wase na ayam baba yes rese uba ngani ada akumasu so baya ma ene ye regional hospital nka omuso baya ma ya aka yes rese uba ngani ada akumasu so baya ma ene ye regional hospital nka omuso baya ma ya aka yura muno epese uba ohia ma ya DLFM 106.9. Eni a woti ye eye damba hene ne den ade nana kwaku eye beyano ne na wote se ne okirem se regional hospital MPP amenyo question mo bono sesi amekese na nkotre edi so afrusan nti yakopon ya adum no mo mampani da John Dramani Mahama kwan mo be mampani de mo no homoden se obetimi ebesi de ma wonom emu enchiremu ene yede asimwe yento akase bono eso Vice President Eni Frankatuni ma ye MPP amanyoko Dr. Muhammadu Baumia ede abetu dwa se owon hihye pe egu akwemu ma oman Ghana se obeye keteke kwan ama oman na fisonim se keteke kwan no ebeboa a transforme oman ni ye pa na so moto abama no na so oba abemu a ende obeye keteke kwan no miensa okasa ansem we wa bra oni stakeholders ekasa wa atwima imponua constituency ewa bra eye ohye na Ashanti regional tour na se na we na okase eye rewe ya obeye free eye tema ewa nkran pupu mantem akosi Kumasi na afi wasanso aye free Kumasi akosi Takrade no de akofa eye innehi e de akọ eduade na mom short distance line na ewo edum so kọ akesini so obehwe se obeye ni na intu no mo hwe no mo nto abane ma no nombra abemu no wo hyehyeye pa ema eye rere no fisonim se be transforme oman ni pa
Yente nsema okay. The Damakumaso in the context of Ghana, ever railway development. Meaning, say you were bauxite, not only railway a high, but yet the railway no bar ever boying. Me, there are 3 major lines I may present here in the context of Ghana, from Accra Tema to Kumasi, from Kumasi to Takoradi, from Awasi through Nyinahene to Edurading. Here we are going to here in the context of Ghana, from Accra Tema to Kumasi, from Kumasi to Takoradi, from Awasi through Nyinahene to Edurading. Here we are going to do that railway for you. DLFM 106.9. Eni ya utiye Vice President Eni Frankatuni ma ye MPP amanyoko no Dr. Mahamadu Baumia. Ye to akase bɔ no so na egusua eginemu awa manyosemu. Na esi ameka se opani pa ono no wa ben pa manyosemu ye MPP amanyoko ni bapam. Ne den ade Dr. Kofi Kunadu Apreku. Wakasa kyerem se onim de ntia esi ameka se mampenda da John Dramani Mahama. Wasan ena mo manga na mantam ne mansi nyina mu ebonto ase. Ghana fo nto aba emfama no nsa manyo mampani biu. Opani ni nsema de tudwa emra MPP amanyoko no ebonto a ewo asante matanim ewo kyeze ne antwema nwabiaja abato mpesua so. Ena Dr. Kofi Apreku kase de kyerem se ene won papa afiri se. Onim de ntia sesi ameka se mampenda da John Dramani Mahama nani aso ja se ko. Se wo pre o Ghana abanwa kese yi asa tena so be mampani bi ofiri se. Ghana fo mo akwanya wo be mampani wo ba ye ya hu bra bi a wo boye ade ba ko mpo etwa ne nsuru mpo ni se wo kyerem se dibia hudo bi ra wo Ghana mu no wadi ni nyina bim wa ba ya assembly member sa na Kofi Apreku kam o kyerem se wo be ye DC yi wo ba sa be ye masebedwane o Ghana emmea hudo nyina wa kwatena ho o kyerem se Bank of Ghana mpo amse ho kra kodi agro kakran wo be ye mampani abedi akire wa sa be ye mampani ankasa o mampani da John Dramani Mahama e pa na wo gem Kofi Apreku kyerem se na wanwampo se ne o mampani da John Dramani Mahama nya kukudro bontoa wakasa kyerem se Ghana fo hunu mabo enam se o mampenda da wanya ne ba bi John Evans atamrisi wu yenti ena Ghana fo aka makoma moto abade ma no nanso moto abade ma no no muhuma ne ma go poye kwa metwetew obati ma Ghana aya ne pansam edu ba bi mpo Ghana fo biza ne nsema so on de sabi oyodwanfunu nti ye ka hwe kura wontie na ye ne da ne wanya kukudura kwagina se wo bonto asa Ghana fo wonom ento aba enfama on Dr. Kofi Apreku Kunadu akase kyerem se sana montu a omampenda da John Dramani Mahama etuo ne de beja ofa ne di be nimpo nko beja ono mpodi en conference form every say Ghana fo wale muntu ntu aba ne emfa ma ne kyene free say ono ankasa no Ghana fo aka na ma pa obeya de ma Ghana de wadi awupa ne senti Ghana fo say nya mistake enkoto aba emfa omampenda da John Dramani Mahama Dr. Kofi Kunadu Apreku emra Agyei ene central fo kasa ye ewo Asante region so do tu dwa no emu ekyiremu no ena yebo e de asom yen etiefui Ura, your Mahama, and now will be beside me, sir. Ura Mahama, what the position be what Ghana politics mu akositri. What baba ye president crack home. Among what what you ma why yasi empel in Tisako, and the dear Ben what you will cast the wa, or baba fa, and as a Jubilee House to her. Yan what you will wa, or baba fane. Adibaben war Ura Mahama wa wobetimi ayama omeya wadi vice president da wadi president da ninyina no wantimi anya enne osi ansamfa ba no mano no nya ne de bayi no nya ne de bayi no obetimi aya wantimi anya say wo baba ya maye kabima menkabia bai no mo wo mu na mo tumi na mo di tumi no manipa ya di tumi no ma na wo ye adwuma Ura Mahama ho wo betimi ayama omeya wadi vice president da wadi president da ninyina no wantimi anya enne osi ansamfa ba no mano no nya ne de bayi Wanya ne dia ben wo betimi aya wantimi anya say wo baba ya maye kabima menkabia bai no mo wo mu na mo tumi na mo di tumi no manipa ya di tumi no ma na wo ye adwuma ne ka kiro say adwuma na ansaw ye ani ne ye you free ho a untimi nsama na di mani bio DLFM 106.9 Eni a woti ye eyo obi a wabempa amanyosem ono no ye MPP amanyokuo no eba ene wo kyem se wampenda da John Dramani Mahama
Adia bia ni ho no ma ebetimi dia ma wo se Ghana be se ba yo mampanin bio emu nkyere mu de asum de din ade doctor Kofi Kunadu Apreku enso na do tu mu edu dwa no emu nkyere mu ene ya bɔ ne no ede asom no yentu akase bɔ no eso Omampani da John Dramani Mahama onu ye frakatuni ma eye National Democratic Congress no ede abetu dwa se eye MPP amanyoko na abehye emebu ne bo se ombe ma omadwuma aye na we na oka se na mo krampo eye NAPCO trainees no mo di omo allowance ka muntwi aye nti ade nti na mo sa behye bo se mo be ma eye omo adwuma efise mo ka cho mo se so mo wie omo trainee na mo be ma omo sika na sika na nkasa mu embedu ye nti ade nti na mo sa hye bo foforo we na okasa che nipa omo wo kwa MiPROMO ewo ye buakoye biakoye constituency ewo ye ni oti regional tour no ana obisa se Dr. Baomie bosha awuhye nti we sure se ubetimi edisu ana efise ye Nation Builders Corps ye NAPCO for krampo no untimi ntwi omoka nti den a kire se oba abema obetimi a provide ye youth no adwuma nti no hwe no ntwafi se enya kura enchire obu no soso a enya nuonyam hye be 3 years ni a ohye omobo eye allowance no embedu ye nti won hwe no ntwia ansa no abehyehyebo bia e de a kire oman no if you watch a mobetna so sa unemployment figure no if 8.4% akodru 14.7% akakakra medru 15%. It just said emabunu no more eneni edwuma ye enti anka obetimi aye ho bibia anka fi wotwe instead of say unemployment no be 8.4% afro sura go do 14.7% anka was say eba for mom yekotia also we create more than 2 million jobs na nipa bakwa no wo jubedi na say obusane say 2 million jobs are most more creating no anka more creating 2 million jobs anka yemabuni bebrea omo SHS almost 3 years ago almost omo papa ni omo mama fie akomunye adwuma nye na ni areho ene yemabuni bia ye from NAPCO trainees 1st May 2018 na akufa do ni baomia omo free Ghana mabuni ni na ba Independence Square some ye NAPCO trainees na adano ba yesi ye be form nipa bako 100,000 ema obia de nije ekọ Independence Square ho ye pamata de omo she t-shirts bibia na omo se omo wie NAPCO training na yede omo ebe shishe juma mu enti akwadai emabuni omo de nije ekọ Independence Square eni ameka say efiem yensa omo se omo de be NAPCO no na omo de kwada na shishe juma mu efiem yensa na twum na ekwadai omo ho omo bo omo aka omo penini na be de chiri enti omo wie ya munya ejuma ma omo DLFM 106.9. So we are training no allowance I was say more than more no. Bosomo kono allowance akam. Ekwadaya yehunde me wo petition o ma tro bebre. And so o ma penya be de tire o person obey president. Emabuni omo ho nya momobo. Say eyade a eye no krese eye obotai say obepe ejuma ma emabunu a. So person wo tire say eyampadia. Ene NAPCO Kwadano tua omo allowance die hu se ampa eyade a weni abre se oba obehwehwe enjuma ma emabunu eni ya uti ye John Dramani Mahama oye frankatuni ma ya National Democratic Congress na we na ye DLFM amani boni a odi nsem yisu ye DJ active baby a obi a ye di nchiakase ema active amani bodo no anio yo aya de so what to be there amani ye one de wo chino Pao ona baby obeko bia asem na to benkum to ni fon de bebre yen ogusu bu adwuma na yenko Facebook no so na ya tiefo no ne ahwefo no e de adwenkyere kakra de aba we every piaga o se MPP also mu hia enfia bebre na de akamomfio no mabomade ya transform Ghana nti Ghana for mpese mpuntu ba de mmomoden se mbekọ so ato aba no e de ama MPP ama yokobetu aba mpuntu ahodo ayepe no
yensa yetimi akapa we so different odo itema and we chire me say state or say the statement who can insult like a day wachire wakaza se nipa hodo mo kasa kasa wa se opa chire se o mampenda da John Dramani Mahama o kasa ne kasa anye odi atempa ne senti ontumi meye omanga na mampani bionti Dr. Mahmoud Bawumia ono ene ye omanga na mampani o besa afa omanga na bendwa yi asa trans yo ye da se we ye Kofi Parliament o se omanga na December 7 no e won fichire he ya ne senti ye hia sumdwe o ne senti ye kwato aba na mamoden ma adwobrawo entimi emfamra pan o si otien pa edifree aguna Bobby Kuma senior Kofi Parliament de biada woni ane dijuman ya cha pa we every eya Richard ahwe DJ o si DLFM news eya original edem pa ewo eye chese ne gbechire senior man DLFM anes we de ya cha pa mi se we bia tuma se amekese no adehia wonom ewe gbechire ni potem die station hodom edem ba kope ye chiechia eye gbechire adehia nyina ye chia mpa we nso ye action boy ATM action boy and action boy ATM or DLFM news no in fact official power share live free afianya atemensa yo ya das senior we nso every Ibrahim Galiba Kenya also anonso ohwe yempa oyoko kofodua na o chere Dr. Mahmoud Bawumia odwunu mebu hu ye pa ne senti yekoto abadie inshallah yento abano emfama no pa we see Rebecca also chira yen say news no ohwe yen live by the free ashama Jericho o say adwuma na yebo no adwuma papa ante yenkoso ane yemmo adwuma den we see a vida akatara ono so chirem say o say Mr. Doctor priest stop shouting o chirem say Dr. Kofi apreku no ontumi endisade magana fonti o mamade no nya dede na waye no ye da say we see ya den Cassandra Agyei ono so chirem say MPP for or see if the MPP should have made Ghana well, Mahama wouldn't have come back. What them say MPP amenyokoi. Ya de Ghana share mun samu ye ni ya come penda da John Dramani Mahama mpo. En ko mpo mama den en so mpo so ba beje Ghana kwenyo na transfer say o man do to ne yentra en o san ba beje ne man. We nso eye fripo kwa bere kasemu. O kire mu say Dr. Mahmoud Bawumia o ba beboa pa ma Ghana fo ne ma timi akosi ye pa ante adwumadin na wopo no. Ghana fo mko so anto aba no enfama Dr. Mahmoud Bawumia pan. Ena wochirem senche akase pa enko enfama Fada 1 Katona ene ono akasa na doba frempon maso echa oche mu nyina we efri eye free po eye kwabere kase mu na de we nso edi free edi apan ya da mu nyina se samode madwen kire no edi ba ye na yento akase bo no so na yemo enfra nwuraman ewo asen eye jezene ema enyana eho na mo no de kwaya party tru na adwuma adehia no edin eno no obo asen south abato mpesiwa som eno wo finfiri matemo adese na kasa ekirem se ye kesere mu suku dan potem hano mo no ye atete suku dan de ye kasa sabe bibia atete a mo de ne de ye awie kwasa sabe amako ne adu suku dan pa na atete ai se kofite labo amien na nye ko Facebook na daga na adehye ehunu suku dan a adehye ka ho asem free say sire suku dan aye no ye bra Facebook no so DLFM 106.9 adehye a wonem wo asen manya na ehɔ no mo de na nka ma de ono mo papa enti awale fo am esasuje fo amunya won mo made fo mani fankyere mu ewo asen ema anya na visa ma no won mo ho pan na de hia gaze tirem ze school dan atete apansam ni nyina da wie ti sam akoni adum de santi o makasa ne assembly mpanifo akasa na so muntie wonom o makasa tirem se Ghana ban o makasa de o mun se de sisi school dan na so mo hwese nka ba betia be wonom na so se amekese no aba watwe nani e de akyere wonom pan ade hia gaze tirem se enya school dan kuto na asayo wonom tirem se nsupa wo munya bi na o manom afin so akwan ho potem no mo no ne nyina da tete awie ti sese bia mo akuna aduntin Ghana ba wo cheche national cake na mo ensentime kabi e wasen e manya na potem every say wanom e bra pam adesina gaze kirem sese Ghana ba mo no homade ameboa e ma school ya tete ya panse mo potem no so mo sanka entumi anka school pa an sese school na fam mo de afi o ya bato ne de aban won tumi na every say wanom entumi ento mo kirem say ade ba ko etwa mo so mo mpo ne say ensupa ho ayeten wanom nya nsuo nom wamba bra sa mu kirem se sabi se amekese mo na moa na sabi eche nsuo nom ntin wano mu ntimi ntena se wasen ema nya na e ro ma Ghana yato abade ma obi se kwabrane entena jezene o ma Ghana abanwa so no moa na ade hye entumi ka ensa entumi ka ensupa na nom wano mu kirem se ne ye ba mo de ade o chekere mi de ko mpotem no mo pe o kirem ntumi nkwa kire de ofri se akwan nyina anye
suku danso akwa ye wo afidie nti ontumi nkwatena se na wontumi enkwakye de mu kyerem se network mpo eho aye den cheche ne bi kwa no mo a otumi mpo nya network na obomaden e de asua de akyem ofra na de wo kyerem se ne adesuafo ne sena de ebomaden asua de anatwo bibia yesua no ekwa be fontentan so ne nso suku na ewo eye emanya na eno no wo asen no o kyerem se wonu mutumi nya internet ne bi enfa nkyere wonu ade nti Ghana ban ene asem de ompotem momaden na mmra wonu mante sa de afi abato ne de enya de wonu beto ade hye wonu wo asen emanya na wo fifiri matem ne gemre ene de yeka se bato twetwe nkomo enso do so ye no emu ekyire mu enie challenges pi wa ha ayi school da na ase kwa ya na bi ahoden ABC na afi school bi da ban si school bi da ban si mi bi amodi butu aba ahwe na amodi amai na school da nya se asata arubu ba ku aduru agu se be ogu fo mi se mo fa wo school anka obeye ohel da me nti ebe sra ban to mo modi na mo he titi MP ana buntu fodo nto sa na ewo de da tweden mpepi amu sa bego na wobeye dam trekas rumi wadma he amu so oyama wobeye ma he ofren school so ofi keji to just 3 na adan ya se odi mu wa ha ya fofo 3 ya ohi obema na ka fo wa twan esuma ase na na ogu ya manage ne kaka nti e kuma he ya da ndi da bia mo fo school da butu aduru e ade oha atwenche mo da bia ya se madam fifia ifiakwa omomadia na omobo he no school no kwa ase efika so anti-access teachers headmaster kan school ya ke teachers 5 there nti abasa bind there omboye teachers no kwa no woko wona wa 5 no kwa wa kan kwa bo no mo ayese nti abasa there aban boy teachers and dem a school no begu school so ka Ghana ejapade na school no nti abasa aban no omboye no school ma ye wa masa isha bo hu de ye wo how degree wo ha nti abasa aban no omboye ye dwumedi da ye so yeso klase ye se kwan pa yeso ye ka Ghana ho yeso ye infrastructure wa aban no ya de sada de ti akwan the we sitting ano so a problem na teachers no so wo ba ha won tani na efi network nti abasre MP na aban omeboa se na be ya ye be teachers wa ha network no so be ye adwuma wa ha ni yeso se bi ha ye wo nkrase yeso ye tumpom to si fo su ba he bedu ha 30 Ghana na lori ye yin kan ba kwa yepe because of okwan na onye nti mesre de ye besre MPDC na aban na nkasa wo hwe akwan sem man na fi ye primary school na wala nkasa ayen so ntwe na be hunu ano so wo mwa he don wa so da obe yes yame aka primary na keji this ya chi oyin na guru primary fo oyin na ya chi na guru nti keji na yin na da modan ya no yesu so dan so ro rube keji ana ka so obe na wegan nti ebesre da bia ya we ya ha na ma so botu akọ school so ya ka sana ha school go bomba de pa we tria e school kan so school 10 ebe kan da oyin ya titi we school dan no su ya kwai na network right to ya na adumala nti ebesre aban de obo hwe na o me school da me teacher fo ba ha mara no ko na adesopi wo so network do so bi ha 6.9 eni a woti ye eya Ghana adehia wonom ewo asen emanya na enu ya family community ba kwa wo fifiri mante na mu kirem so mu school da ne de ye atete apansam na ba Facebook no so DLFM 106.9 ya de video na to so ba hwe kwan ya nipa ma efa so ene se de school da na nkasa ye no adehia bua pa omobre emu enchiremu ena yade asemmui na breaking news bi aba yetwa ye ho sema na yade asomo DLFM breaking news. DLFM breaking news. Yamamo akwaba breaking news abaka de kase bonsa ekire mu sei na se na beto dwa yamame akuadonko party Ghana Freedom Party ofiri mane kwa yawe hosem pa ni senti ne kodu baabi no na sa manyoko ne tena se no mapa nipa obetimi atu franka na 2024 abato we mu na matimi akoso yi pa de manyoko na ndra de beso mo sei we mo moden epawo Philip Kwabna Agyei apia kubi todo abon ma ne se Roman father so ono no nkwada manyoko na no onkosi akan wo 2024 abato we num emfama Ghana Freedom Party lesi ameke sei potupru ankra abato de kase bopo no so ekirem sei electoral commission ahwa no hwe omanga na abato so no Agyei Roman father na tum sei 2024 abato we ndi ono nkwankwa ye presidential candidate emfama Ghana Freedom Party no ni senti we de edemba akopɛ
Roman Father Electoral Commission agene dia tumu say 2024 no wam kwapra man Ghana omampani akonwa no wamagina tumu so kwakotu franka e dia Ghana Freedom Party ti wei any breaking news atodwa yene yankasa yade nyina kofitera ana afenso Nana Adjoa Silky e dia som ye no emunchiremu ena yade asemwei Sikapa Kwadwo Roman Father yisifu agina tum Aya sempa pa. Etu we the DLFM yati asempa. Ai, we the congratulations to him pa. We the Martin kwa. Congratulations to him. Ni ye hwe ni mu nso se ansa na abato ne bekọ awie na che se nkunimdie aba ni ati asem de nti we the Roman Father congratulations congratulations. Okay, enti ne nyina ne se Roman Father. Wo hwe letter hodo aba bontan ya babon ya pa ne se onko nonkotu franka enfama Ghana Freedom Party no. Waji bibia de atumu alosponde ewo letters ahodo e ba ya no sunti emo enchiremo ena yede asomu wei DLFM breaking news. Yasan amamo akwaba na kasebo no yebunu kom se pon na ya sore akwa pesabe ya yerenom ene yanyankofo aduane ne bi nso ne yadi na matimi akose ye pade man kase ebo musamfo no eye Mace Meber antwi okoji abo okranso eboaye ewo kase botemo DJ senior man afiba nso chinchim afide ne fruma edesom yen ana afein champion tera kofitela nso boade ekopie mu ewo Facebook no esom nansa mesoro no wei aya woda kese pa kofitela boamien na kwa Facebook no so na project eye picture mamen na yeni hu komante saade a menya sempan Virgin Blogger oya adwuma ewo Kingdom 107.7 FM so ode awoda kese ekọ ediama ya maame ane den ede message Rita Konadu Yapoa wo ya president edema eye prestige eye jewels o kirem se wo bo adwuma ye pam wotonton pempra ne wo ya president edema prestige eye jewels wo bo homaden pa ne senti adwuma wo bo no kirem se wo bo adwuma den na afia na eye wa wodanti eye Virgin Blogger kirem se ene ye wa wodan twide ampo Nyankopon ompegyawo na onya wo kese pa ye maame message Rita Konadu Yapoa wo ya president edema eye prestige jewels no bo abaso pa free se na ye wa wodadie Nyankopon oma wodin so no mfa hunsi sro ma de pa bia wasase wesu no wonsa entimi enka bi afin so de nche kese pa edema Mr. Eye Derek also wonso ochia wo pa we every Virgin Blogger wo ya adwuma ewo Kingdom 107.9 107.7 FM eno no waka popre mantemu we na Ghana de hye na nsam wesu na begina na yede agye nsam kase bade baso ma wie no yede ne nyina ede esi enanum bienu a yesin konwa ede agye nsam kase bade baso ma wie no edi amagye so eye takrade kwadwokrom twabawude se konkran enwi ni ahofe adwamen Nhyiraba Kwadwo Sammy B mene Adjoa Agyei Sikapa yamu bibia mo eni tia adehye. Give us P capsules. Give it to me, baby. Give us core capsules as well. And man, me nyina akoko yade. Sisi yade amamanya yem timotete womono. Yedrono no. Manumbi amama de me ho. Give us core capsules. Mrs. Moye ding. Give us core capsules. I give it to you, baby. You give it to me.